Alohi Dumhan Kadugo Commission Bangsi je election ke free and fair donang si papadopon nai kubangke alang tumang si responsible lapen alang tumang ke election aprang pustatame ba election hutsitame ba election aphisitame je free and fair election ke dobang ke alang tumang si ajimma lo alang tumang si cepahe pupon lo pen lakin ilitot kaninje gali jong si litum Supreme Court a judgment Supreme Court prote akang tu na ya court lo Supreme Court pen akang tu ya court ke avelo High Court pen na intu ilang District la pen Session Court pen na intu ilang akang tu inai isi veda court prote India de pipen ke lake Supreme Court of India Supreme Court of India si India alam lo lagi nilile kaninje gali Supreme Court of India si India lo je election related issue election related dispute prote akang tu inai authority prote lake Election Commission of India lo lapen ilitum jong si tum thiek pen chinai prote election commission ha ke supreme power do over the entire election purpose pen Cardinal Autonomous Council alam pustame ilitum si thanam lo chini lo election lang insam jin pen chun lo pen election tang dera phi pen kaduga ve ke hai abang phi tuman stame certificate to DC pustame epajir ilitum kadu ve da thik polong lo tamane pilo je akang tuinai authority election ke padu pen chinglo agutte a supreme authority akang tuinai authority election commission matsi approve elo kaduga ve je hai pame kalo lasi ladake pini by election ba re-election ka hobdo matsi ave hai by election ki doji alam matsi ave lo lasi alang tum lahai ke padu mane they are questioning the authority and power of election commission akang tu inai akang tang nai a body manchalang tumang question lo lasi labangke straightforward alam lo je lahai bangke re-election bangke lake rat pangke pama hu panchot ipotma alang tumangke election ke kewan ilitum thik ponlong lo lasi India के इसी democratic death प्रति तुमंग के इसी constitution बा संविधान अलाम सिरी तुमंग के क्रोय बा कार्जु बा APHLC तुमता 6 schedule भांग pangtang नहीं सिपुए तुमदा पुलोय 6 schedule pangtang नहीं पु लासोलोगत इतुमंग के की पुपुगे लालो जे 6 schedule alogot bangke constitution alogot itun lang dam prote itun kadu ita pangtang nai situ ningjelo lasi constitution long ke ki chengsi ni lingje dam itun bangke rules and guidelines of Election Commission of India ba State Election Commission lang dam pustame ave niliasa ko pohi ponpo जे इंडिया देश लोंग इलितुम लांग पन लोंग प्रते इलेक्शन के कॉपी आ टाइप सिदोमानी ली पोही पन पो के चेंगसी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुहे लांग इलितुम थिक पन लोंग लो आके हाईपी द्रौपदी मुर्मू जी सी अलांग ली प्रेसिडेंट मान लो लाता इसी इलेक्शन प्रोसीडियर लो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाता इसी चुहे लांग दामतांग लाता इसी प्रोसीडियर लो एमपी राज्यसभा अपर हाउस लापेन लोकसभा लोअर हाउस लाता इसी इलेक्शन प्रोसीडियर लो लापेन MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अनपार के चिओते कांसी टर्न जुजिया प्रांसी अलांग चिओते कांग प्रते आंसी बाय इलेक्शन दो तो पेन बाय इलेक्शन के बाइपोल इलेक्शन के एक नंबर के हाइता अबांग फुबा बांग फिमांसी रिजाइन चिपी देत प्रते बाइपोल बाय इलेक्शन दो सोनी बांके जे के हाइता अबांग फुबा बांग फिमांसी चेवय जुइ प्रते दसम प्रते बाय इलेक्शन बाइपोल दो 3 नंबर के जेदों से आके हाइता अबांग फुबा बांग फिबांग सीट इसी पेन सोसे हाइता प्रते इसी लोंग पेन चिओ नाम को लसन प्रते लाबांग प्रते बाय इलेक्शन बाइपोल दो बा कालिते
assembly long noi council long noi pa parliament long prote isi minimum attendance zorkar laso minimum attendance ave prote ansi by election ma by poll do lasi jongsi alang tum re-election pen ki mindam by election pustamil high condition ke dakar diona autonomous council fulfill fe lasi amithang supporter amithang ke kroy abang pituman che khang nei prote lahai policy si dengna ko kusi alang tum mathalo lasi lahai system ang si alang tum ke ratpan ke pa manghu pensi ratpan ke khangji lahai system stami litum thek pon long lo pen lasolong nalitum thek long ta hai po je penan apor aprang ek hafta 2 hafta aprang man ke APHLC tu ningje je Daniel Anthasa sitame APHLC long siwai sitame pinyan ke litum thek long lo je Daniel Anthasa sitame thijo pen prapjin pen BJP long si march pon po lasi alang tu man ke inut APHLC pen ke aniwang si lumbajong punoi a west card demo punoi APHLC a pharo a supporter a leader tumke dak BJP long si march tun bom lasi hai kache khan phansi lai ke claim lo lapen chuhelang tarabasa lamps long stami ha APHLC pen hailo sitame aphian mang ke alang bangke BJP long si march ini tum thek bon long lasi lage kapre kali isi political move lo rat pan ki pama hua move lo এতিয়া মই সমু কৰি আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰক